kasangsangong kasasayaatan ngem nung nakatalikod inaka liblib yan. Ugali ti taong maminsang kadadapsan tanong makaraman kunamlan kabagnangan gapo iti dolyan nagbaliw kan nawidan nabukawen di napintas nga ugali ken ka daw yan. Ay wen agbayin ka talyawen tinagkapwam ket ikaten kinapalangwad kinaagraraman tanod di dakang gumamit tinulungan dagiti ka kabagyam awan ka gumamit itay tihawan put na unay dayday pagsasaot ano makaraman kunamlan siya sino kunam nakatalusan awan damdamag na ngem di kinapamuna at atito meti ipusda. Ugali ti tao di maawatan tanong di mapagustuhan sarsarita enakan no kasangsangon kasasayaatan ngem nung nakatalikod inaka liblib yan. Ugali ti taong maminsang kadadapsan tanong makaraman kunamlan kabagnangan gapo iti dolyan nagbaliw kan nawidan nabukawen di napintas nga ugali